Od samog početka bilo je jasno da smo pred velikim otkrićem. Stvorena je nova aktivna materija Revisol, a sada i novi fungicid na bazi Revisola. Revivit, inovacija koja menja pravila i donosi novu sigurnost u zaštiti šećerne repe. Rešenje koje omogućava da kontrola cerkospore bude ponovo u našim rukama. Revilucija sada može da počne. Suzbijanje cerkospore u šećernoj repi predstavlja jednu od najvažnijih mera u zaštiti. Činjenica je da se veliki broj preparata već decenijama primenjuje za suzbijanje ove bolesti. U međuvremenu, bolest se prilagodila, razvila se rezistentnost i sada veliki broj tih preparata više ne daje dovoljno dobre rezultate. Dodatna otežavajuća okolnost je i najava ukidanja pojedinih aktivnih materija, pogotovo iz grupe triazola, koji su se do sada koristili, čime će se još više suziti izbor kada je u pitanju suzbijanja cerkospore. Na osnovu mnogobrojnih rezultata iz polja ustanovljeno je da fungicid Revivit pokazuje bolju efikasnost u odnosu na dosadašnja standardna rešenja u suzbijanju cerkospore. Takođe je pokazao bolju efikasnost i jače delovanje na sojeve cerkospore koji su pokazali rezistentnost kako na triazole, tako i na strobilurine. Zbog toga smo danas i došli u polje da se na licu mesta uverimo u kvalitet ovog novog revolucionarnog rešenja za suzbijanje cerkospore u šećernoj repi. Evo nas na delu parcele gde je primenjena standardna fungicidna kombinacija za suzbijanje cerkospore u šećernoj repi, gde možemo da vidimo zadovoljavajuću efikasnost na cerkosporu. Međutim, na pojedinim lokalitetima možemo da vidimo slabiju efikasnost fungicida i zbog toga moramo da pribegavamo novim rešenjima u suzbijanju cerkospore. Ovako izgleda list koji je zaštićen sa Revivitom. Imamo zdrav list, imamo dobro razvijenu listnu masu, a sve nam je to preduslov za ostvarivanje visokog prinosa kako korena, tako i šećera. Prinos plus za Profit Plus uz BASF rešenja za poljoprivredu.